Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 6 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe, aka ni akanya keza ko kubikora. Ntiwibagirwe gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru. Muri aya makuru yacu turababwira ko General Laurent Nkunda yaba yamaze kugera mu mujyi wa Goma. Ndasubiramwo. Hari amakuru avuga yuko General Laurent Nkunda yaba yamaze kugera mu mujyi wa Goma gufatanya na General Sultani Makenga kurwanya FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kisekedi. Amakuru arimo kongeraho aremeza yuko hashize iminsi 2 General Laurent Nkunda ageze mu mujyi wa Goma. Amakuru kandi aremeza ko ku munsi w'ejo kwigenekerezo rya 5 General Laurent Nkunda yahuye na General Makenga bagahurira mu gace ka teritwari ya Rucuru. Uyu General Makenga ngo yarari kumwe na bwana Colonel Nanga nyuma yaho bari bamaze gusoza amahugurwa y'abakadere ba M23. Aya makuru kandi akavuga yuko General Laurent Nkunda yabagiye guhabwa umwanya ukomeye cyane mu buyobozi bw'abarwanyi ba M23. Aya makuru yuko General Nkunda yaba yarageze muri Kongo turaza kuyagaruka ko mu buryo burambuye. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abarwanyi ba M23 barakaye cyane. Bamaze gusohora itangazo barimo kwamagana FARDC n'ibikorwa byayo. Baravuga ko FARDC irimo gukusanya abasirikare n'intwaro zikomeye kandi ko ngo barimo kwitegura gutangiza intambara kuri M23. M23 rero ikavuga ko FARDC ishaka intambara kandi ngo ubutegetsi bwa Kongo bukaba bukomeje kubeshya ko hari ibiganiro bya Doha. Ngo ntabwo byumvikana ukuntu ibiganiro birimo kuba ariko FARDC ikaba irimo gusatira imirongo y'urugamba. Muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe ibiri kuvugwa muri Itangazo bigaragara yuko intambara yabigiye kongera kurota mu buseruko bwa Kongo. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Turababwira ko mu gace ka Uvira urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana. Abanyagihugu benshi bongeye kugaragara barimo gutizabo muri kariya gace. Kugeza ubu ngubu abasirikare b'u Burundi bari mu misozi ikikije agace ka Uvira biravugwa yuko aribo barimo kohereza urufaya rw'amabombe mu gace bivugwa yuko karimo abarwanyi ba M23. Ntacyo M23 yigeze itangaza kuri iyi mirwano irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gace ka Minembwe naho amakuru arimo kuvayo aravuga yuko FARDC yaba yagabye ibitero mu gace ka Minembwe. Abarwanyi batwirwaneho bagaragaye barimo guhangana n'abasirikare ba FARDC bivugwa yuko bari barimo gukoresha indege z'intambara. Amakuru rero akavuga yuko abantu 3 bitabye Imana mu gitero gikomeye cyagabwe na FARDC mu gace ka Minembwe. Ni nako kandi urugamba rukomeye muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari amakuru yemeza yuko kuri iki cyumweru abazarendo bongeye gukozanyaho n'abarwanyi ba M23. Ndetse biravugwa yuko abazarendo barenga 15 baba baguye ku rubuga rw'imirwano muri kariya gace. Iby'iyi mirwano rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu.
Ndakwibutsa ko rwose niba utarakanda kuri subscribe rwose wabikora. Nyamuneka ntimwibagirwe gukanda kuri like ndetse musangize abandi ibiganiro byacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yose maze kubabwira idonido. Nshuti banywanyi bacu, mwebwe mubana natwe mu biganiro bya Iyakure TV, nk'uko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo, amakuru akomeye cyane arimo kutugeraho aremeza yuko General Laurent Nkunda yamaze kugera mu mujyi wa Goma. Amasoko yacu mu barwanyi ba M23 aremeza yuko hashize iminsi 2 General Laurent Nkunda ageze mu mujyi wa Goma. Ngo yageze mu mujyi wa Goma ku igenekerezo rya 4 uku kwezi kwa 7, ndetse biravugwa yuko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 5 General Laurent Nkunda yahuye na General Sultani Makenga arongoye abarwanyi ba M23. Amakuru akemeza yuko bahuriye mu gace ka Jomba muri teritwari ya Rucuru, aho bivugwa yuko hari icyicaro gikomeye cy'abarwanyi ba M23. Uyu General Laurent Nkunda ngo yageze muri Kongo nyuma y'aho raporo y'umuryango w'abibumbye yerekanye neza ko Laurent Nkunda ngo n'ubundi yagombaga kujya mu buseruko bwa Kongo gufatanya na General Makenga kurwanya ubutegetsi bwa Kongo. Hari raporo y'impuguke za Loni yagaragaje yuko General Makenga ndetse n'abandi ba generali barongoye urugamba ngo baba bararyanye ndetse bakagirana ibibazo indani muri bo. Iyi raporo igashinja igihugu cy'u Rwanda ko ngo cyaba kirimo gutegura imigambi yo kohereza General Nkunda muri Kongo kugira ngo ajye kunga abasirikare bafitanye ibibazo muri M23. Iyi raporo rero ikavuga yuko General Nkunda ngo yagombaga guhabwa umwanya ukomeye cyane muri bano barwanyi ba General Makenga. Hari amakuru rero arimo guturuka muri Kongo avuga yuko General Nkunda yaba yaramaze kugera mu mujyi wa Goma ndetse ko agiye guhabwa uburongozi bukomeye mu barwanyi ba M23. Aya makuru ntabwo aremezwa n'urwego urwo ari rwo rwose rwo mu barwanyi ba M23. Gusa amwe mu makuru arimo kutugeraho mu buryo bw'ibanga aravuga yuko muri iki cyumweru tugiye gutangira ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 bashobora kuzerekwa General Nkunda ndetse bagatangarizwa ko abaye umutegetsi ukomeye wa bano basirikare. Ibingibi kandi ngo bishobora kuzakorwa muri kongere ikomeye cyane y'icyama cya M23. Biravugwa yuko hari kongere ikomeye igomba kuzateranira muri Rucuru. Iyi kongere ngo n'ubwa mbere izaba ibayeho kuva M23 yatangiza urugamba, ndetse ngo iyi kongere izafatirwamo ibyemezo bikomeye cyane bishobora kuzasiga umutwe wa M23 wemeje yuko ugiye guharanira kwibohorera ibice bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo ikaba yatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Amakuru arimo kutugeraho aremeza yuko iyi kongere irimo gutegurwa ndetse abategetsi bakomeye bamaze kuronka ubutumire bwabo. Abakadere bakomeye ba M23 ndetse n'abasirikare bakomeye bamaze kumenyeshwa iby'iyi kongere ishobora kuzerekanirwamo General Laurent Nkunda ndetse igafatirwamo imyanzuro ikomeye cyane. Iyakure TV rero izakomeza gukurikirana iby'aya makuru. Uyu mugabo General Laurent Nkunda arazwi cyane mu buseruko bwa Kongo. Yarongoye inyeshyamba za CNDP ndetse yigaruriye ibice byinshi mu buseruko bwa Kongo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2004 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2009. General Laurent Nkunda arazwi cyane ndetse yagiye akorana ibiganiro n'abamenyesha makuru mpuzamakungu. General Laurent Nkunda yagaragaye mu myambaro ya gipasiteri hariya mu bice bya Masisi. General Laurent Nkunda muramwibuka cyane ubwo yigaruriraga Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ndetse General Laurent Nkunda akaba yaratesheje umutwe igisirikare cya Kongo.
Uyu mugabo yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 967. Ubu ngubu afite imyaka 58. Abashyigikiye M23 bavuga ko byaba ari ibintu byiza cyane kubona General Laurent Nkunda yongeye kugaruka mu buseruko bwa Kongo agakorana na General Makenga. Kugeza ubu ngubu nta makuru yizewe yemeza neza aho General Nkunda aherereye. Gusa ibimenyesha amakuru mpuzamakungu na raporo z'umuryango w'abibumbye bemeza yuko General Nkunda ari mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo u Rwanda rwari rurimo guteganya kumwohereza muri Kongo. Ubu rero amakuru avugwa akemeza yuko Nkunda yamaze kugera mu mujyi wa Goma, ndetse ko azerekanwa mu barwanyi ba M23 muri kongere karundura izaba muri iki cyumweru tugiye gutangira. Mu yandi makuru akomeye cyane nuko M23 yarakaye. Abarwanyi ba M23 bariye Karungu. M23 imaze kuvuga ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo gutegura intambara. Ngo rero ibiganiro bya Doha biragaragara yuko bidashishikaje ubutegetsi bwa Kongo, kuko irya nino FARDC irimo gutegura intambara. Mu butumwa bwatambukijwe na bwana Laurent Kanyuka ku rubuga rwa X, ndetse bukaba bwari bukurikiranye n'ubwari bwatangajwe na bwana Benjamin Mbonimpa, uyu nguyu ni umunyamabanga uhoraho wa M23. Ubu butumwa bwose buhuriye ku kuba M23 irimo kwiyamiriza igisirikare cya Kongo. Muri ubu butumwa bw'umuvugizi wa M23 bwana Laurent Kanyuka aravuga yuko ku mirongo y'urugamba igisirikare cya Kongo kirimo kuzana ibitwaro byinshi n'abasirikare benshi, ndetse M23 ikavuga yuko yamenye amakuru yizewe ko hari abacancuro babarirwa mu bihumbi 3 bavuye muri Colombia bamaze kugera mu gace ka Kindu ndetse na Kisangani. Abangaba rero ngo bagiye kujya ku mirongo y'urugamba, kandi ngo biragaragara yuko FARDC iryamiye amajanja umunota ku wundi irimo gushaka kugaba ibitero kuri zino nyeshyamba za M23. Muri aya makuru yatangajwe na bwana Laurent Kanyuka aravuga ko ibitwaro biremereye iminwa yabyo FARDC yayerekeje mu bice bituwemo n'abasivile, ndetse M23 ikavuga yuko iby'igisirikare cya Kongo kirimo gukora ari ibyaha by'intambara. Ibingibi rero M23 irabiheraho ikavuga yuko ibiganiro bya Doha ntacyo bishobora kugeraho. Ngo biragaragara yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo gushaka intambara, ngo ntabwo bushishikajwe n'ibiganiro birimo kubera i Doha mu gihugu cya Katari. Amakuru atugeraho avuga yuko M23 yaba irimo guteganya kwivana muri bino biganiro bya Doha nyuma yo kubona yuko FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kisekedi barimo gutegura imirwano ikomeye. Ngo ntabwo bakomeza kujya kuganira n'abantu barimo gutegura intambara. Mu minsi ishize M23 yakoranye ikiganiro n'abamenyesha makuru mu mujyi wa Goma, maze ivuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwazanye amananiza mu biganiro bya Doha mu gihugu cya Katari. Bwana Benjamin Mbonimpa umunyamabanga ahoraho muri M23 yavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo bwanze guhagarika imirwano, ndetse ngo bwanze gusinya amasezerano yo guhagarika imirwano, kandi aricyo kintu cy'ibanze cyagombaga guherwaho. Kugeza ubu rero ibirimo kugaragara irya nino mu buseruko bwa Kongo, ivyabona byose birerekana yuko intambara igiye kongera kurota. Urugamba rugiye kwambikana, ndababwiza ukuri. Abarwanyi ba M23 bamaze iminsi barimo kwitegura, kandi bamaze iminsi binjiza abasirikare benshi muri M23. Muri aya mezi atatu ashize amakuru dufite nuko abasirikare barenga 20,000 bamaze kwinjira muri zino nyeshyamba bavuye mu bice bya Bukavu, bavuye mu bice bya Masisi ndetse na za Rucuru no mu mujyi wa Goma. Ibingibi kandi bikiyongeraho abandi basirikare benshi biyunze na M23 kuva mu kwezi kwa mbere.
Ibi ngibi rero ngo bigatanga ingufu nyinshi kuri bano barwanyi ba General Makenga. Uruhande rwa FARDC narwo biravugwa yuko ruryamiye amajanja ndetse ko abarundi na FDLR nabo barimo kwitegura gufasha FARDC kurwanya M23. Ibimenyetso byose birerekana ko intambara ikomeye igiye kongera kurota. Iby'ibiganiro bya Doha rwose biragaragara yuko birimo kugonga urukuta ndetse ko ubutegetsi bwa Kongo budashaka gukozwa iby'ibi biganiro. Muri kano kanya inkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa ni isanganya rikomeye cyane ryabaye ku basirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barenga 17 bitabye Imana mu kiyaga cya Tanganyika. Ndasubiramwo. Abasirikare b'u Burundi barenga 17 bitabye Imana mu isanganya rikomeye cyane ryabereye mu kiyaga cya Tanganyika. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 5 rishyira igenekerezo rya 6, ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwari buvuye muri Kongo gufata inkomere zakomerekeye muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ubwato bwari buvuye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ku ruhande rwa Kongo burimo kwerekeza mu gace ka Rumonge mu gihugu cy'u Burundi. Ubu bwato bugeze hagati mu kiyaga cya Tanganyika bwahuye n'isanganya rikomeye cyane maze burarohama ndetse abasirikare barenga 17 biravugwa yuko bitabye Imana. Hari abasirikare 3 babashije kuva muri buno bwato ndetse baroga bagera ku nkombe z'igihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho akavuga yuko abarenga 17 baburiwe irengero kandi bikavugwa yuko bitabye Imana kuko zari inkomere zakomerekeye ku rugamba. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi yatwemereye iby'aya makuru. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ku munsi w'ejo ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwahagurutse mu kiyaga cya Tanganyika ku ruhande rw'u Burundi bwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo hafi y'agace ka Kavimvira, aho bari bagiye gufata inkomere z'abasirikare b'u Burundi, cyane cyane ko kariya gace kabereyemo ukurasana gukomeye hagati ya M23 n'abasirikare b'u Burundi. Hari abasirikare b'u Burundi bakomerekeye muri kariya gace. Ubu bwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwari bugiye kubagarura mu Burundi kugira ngo bajye kuvuzwa. Bwaragiye bugera ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ku ruhande rwa Kongo ndetse abasirikare bakomeretse bashyirwa mu bwato kugira ngo basubizwe mu gace ka Rumonge mu Burundi. Ubwo bari bageze hagati muri Tanganyika, amasoko yacu yemeza yuko bahuye n'ibibazo bikomeye cyane by'imiyaga ikomeye muri Tanganyika. Ubwato bari barimo bukangirika ndetse bukarohama. Abasirikare bivugwa yuko barenga 17 nibo baburiwe irengero kandi bose bari inkomere z'urugamba. Bikavugwa rero ko nta kabuza bamaze kwitaba Imana kuko bamaze umwanya munini cyane batarimo kugaragara hariya mu gace baruhamiyemo. Kugeza ubu turiko turavugana, ubuvugizi bw'igisirikare cy'u Burundi ntacyo buratangaza kuri risanganya ryabereye muri Tanganyika. Ibingibi kandi biramenyerewe kuko ibibazo byose abasirikare b'u Burundi bahura nabyo muri Kongo ntabwo bijya bitangarizwa abanyagihugu mu Burundi. Hashize iminsi abanyagihugu barimo kwitotomba irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko abasirikare b'u Burundi bakomeje kwita kuri songoye muri Kongo mu gihe ubutegetsi bwa Gitega nta nicyo bubwira imiryango yabo. Kugeza ubu harabarurwa abasirikare bivugwa yuko barenga 1,800 baba baraguye ku butaka bwa Kongo. Aba bose ngo barapfuye ndetse imiryango yabo ntago yigeze ibimenyeshwa. Cyane cyane abasirikare bato bato yabo rwose ibiziga byabo bishyingurwa muri Kongo, abandi bakaribwa n'inyamaswa mu mashyamba ya Kongo. Keretse abasirikare bakuru nibo bazanwa ibiziga byabo mu gihugu cy'u Burundi kandi ibimenyesha makuru byabujijwe gutangaza iby'aya makuru.
hari ibikorwa byagiye bibera ku irimbi rya Mpanda hariya ku itongo ry'abapfuye hagiye hashyingurwa abasirikare b'u Burundi. Imiryango yabo yarabujijwe kubaririra ndetse no kubunamira, dore ko abasirikare b'u Burundi aribo bakora bino bikorwa, n'umupadiri umwe wenyine uba watoranijwe n'igisirikare mu gushyingura aba basirikare bakuru baba baguye ku butaka bwa Kongo. Ni ibintu rero abanyagihugu bavuga yuko biteye isoni, kandi bakavuga yuko ubutegetsi bwa General Neva bukomeje guta abasirikare b'u Burundi kuri songoye. Mu gatondo k'irigenekerezo rya gatandatu, ubwato bubiri bw'igisirikare cy'u Burundi bwagaragaye buri mu gace kabereyemo isanganya. Ubu bwato bwagaragaye buriho abasirikare kabuhariwe bibira hagati mu mazi bakajya gushakisha ibiziga by'abasirikare baguye muri Tanganyika. Hari inzobere z'igisirikare cy'u Burundi mu koga mu ibahari ya Tanganyika nizo zirimo gushakisha ibiziga bya bano basirikare b'u Burundi, ariko kugeza ubu amakuru dufite aremeza yuko hamaze kuboneka ibiziga 4 byonyine, ibindi bikaba bitaraboneka kuko byaburiwe irengero. Namarira, imiborogo n'agashavu kenshi mu gisirikare cy'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroheye igisirikare cy'u Burundi kiri muri Kongo, kuko kugeza ubu ngubu imirwano irimo kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 bari ku muvuduko ukomeye cyane, baravuga yuko bagomba kwigarurira igice cya hariya muri Uvira. Igisagara cya Uvira kirageramiwe. Abasirikare b'u Burundi nabo baravuga yuko bagomba kurwana umuhenerezo bagasubiza inyuma izi nyeshyamba za M23, nazo bigaragara yuko zariye karungu zishaka gufata umujyi wa Uvira. Mu yandi makuru akomeye nuko M23 ku munsi w'ejo yasoje amahugurwa y'abakadre politiko-militaire barenga 300 muri teritwari ya Rucuru. Abangaba nabagiye gukorana na M23 mu nzego z'ubuyobozi. Kugeza ubu ngubu M23 imaze guhugura abakadere barenga 10,000, ndetse M23 ikomeje kugaragaza yuko yabishaka gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Hari amakuru avuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomeye birimo gufasha abarwanyi ba M23, ndetse ngo bari mu nzira zo gushinga igihugu cyigenga mu buseruko bwa Kongo.